Srdačan pozdrav, dragi prijatelji, rijeka Una, dakle, danas 30. juna 2022. godine, uživajte. Ja miline, braću moja. Eno je, vidi. Aj, vidi, ostaru. Aha. Baci, Meri, bacim. Bravo. Meri hrani patkice. Neka ostane zabilježeno. Kad bude velika cura, da može pogledati. Kako je dževadom hranila patkice. Dakle, nedaleko od samog centra Bihaća, ovog mjesta lijepo. Dakle, Bakšajš kod Bihaća. Dođite, pogledajte, uživajte. Imate tu i prenoćište, tako da preko ljeta možete svakako doći uživati u finom pogledu, finoj atmosferi i žuboru rijeke Une.